anas kan agatangag. Si Kangay Maray. Nakapalingki akon amaray. No kasta? Day tala ang gayang tigagaram dito'y ilay, Maray. Wen mare, awan ti mabalina, tamanulaang mati kwarta. Ay nawaw, Mari nilya. Kasi kamot dayam. Saan pa'y anapon no day ta basket mo? Wen nga rod mare, angam sana balay. Umayak tumanen agpalingki, no maalak ti tangdan ko kini Mrs. Cruz. Ay, una yan di kasta, Maray. Naimbag ka pa'y mari pulen, ado ti kwartam. Ay, una, Mari nilya, amumay. Na-diskarte da tao. No kayat mo akit, isuruking ka ti diskarte. Tapno makaigang kamot, itidakkel agatad, nga uray awan ti aramidem, Maray. Sakpay nga agawid Anya nga minan tay sikreto, no apay nga ado ti kwartam. Ay, nawaw. Simple laang, Maray. Kastoy, ada nga main ti business ko. Isu nga ado ti kwarta. Anya nga iti business mo mare. Agpapautang ak, Maray. Ayan, Wag, dakto ti magangganan siya, iti interes dagiti pautang ko. isuro nakman nga rod mare. Sakbay nga isuro ka, salud-surong ka pa nga umuna. Adda ka di ti kwarta ang mabalin apagpuunam. Agdamot basit urno ko mare. Lukas ta nga rod, mabalinan ang magrugi kamot iti pautang business mo, Maray. Isuna lang ang tadyak kabisado mare. Saan aparikot dayta? Itad mo kanyak ti kwarta, Maray. Siya kon ti makamaw. Sayang matitubong ko, Maray. Patan makita ti kwarta nga indulin mo iti drawer nilya, bakit? Talagang awanan, saldi lakay. Adda na patag anang usara. Anya? Hindi mon saludsudon no anya tinang usara. Ay nawaw. Apay may sana mabali na mamwak ngay. Basta, aywan gayam. Intad ka din ni Mrs. Cruz, titangdan ko kan kalakay. Wen, sa nga ribo tinted na. Ay, ingka man na dyan tersina. Gumatang ka iti bangos asidaan ta. Agsidata man iti sinigang ita. Muti nga ro din ti kwarta, tama pa na kun. Agawa ma. Ituloy ta ti agsarita, kalpasan ti pandangan ta. Ala, tugaw kan, tamangan tan lakay. Ay nawaw. Apay sardinas mo tintiin dasar mo nilya. Ano santa pay lang ang tagsida iti sardinas lakay. Bangos ti impagatang ko, ita sardinas. Ay na di ka nagreklamo pay. Agyaman ka kitdi, taadala tauray sardinas laang. Una yun dahil apa nagtipid mo. Aywan, manipod ita, agtipid tan lakay. Tapay, kagtrabaho tamot adwa. Wen, ngam kurang, iso anas kan nga agtipid ta. Saan ka amaawatan Pulain, nagpariban ka man. Kaano lang idiim pakulot mo tibuk mo. Ita, nagpariban ka man ay. Una, tad na nga ro ti kwartak, nanang. Sa dino ngay manan tinangalaam iti kwartam kat awan mo trabahaw. Awan ti trabaho, ngam adda ti business ko, nanang. Anyaman a business na ita. Di mo ibaga, ngaglaklako kay te. Ay nawaw, legal ti business ko, nanang. Sa bali manan ngamin ti pampanunutin nyo. Anya nga raw ti business ma. Agpapautang ak, nanang. Sa dinaw ti pangalalaam iti ipapautang mau. Ay basta, di kay madanagan, tadyak kinuti ti pensyon nyo. Bukod ko a kwarta ti pinagriban ko. Naimbag pa niyan ti Pulin. Kasla sana may ibusan iti kwarta, Lola. Ay, isumit lang ti kunak, Jumar apaw. Agasam ngay. Every week matan ng agpasalon. Wen tadda ka nukat kwarta na. Ay nawaw. Sa dino ko mati pangalana iti kwarta na. Kitawan mo tinatalgad at trabaho na. Tubo ka no, magtinigusyo na apaw. Amangan mo't no inraman na pinagpariban ti pensyon nyo. Ti kun anak at saan ka no, apaw. Nasayat nga rin kasta Lola. Ngamin, para iti maintenance yun dahil pensyon nyo. Saan para pagpariban? Ay, daing manan ti sida. Daing idi Lunes, daing idi Martes, daing idi Kalman, daing manan ita.
Daing samutan, ingat-ingga na. Katun daing ti sidaan tayo aging gaasaan maibos ti ginatang ko. Sa dino nga minti pangip-ipanam iti kwarta nga ititad ko aya. Ibagak man laang ti pudno tapno saan kan adagulit lakay. Impautang ko kini Mari Pauline. Ha? Impautang mo ko nam. Wen, adda kanuket ti pautang business ti kumare. Saan na bale? Addan to ti bingay talakay. Ay, nawawa. Kasanon no itaray nagayam ti kwartam? Saan mat siguro? Ay, siguraduan nay. Di ka agsay-sayang iti kwarta, tanarigat agsapol ita panawan. Kumusta nga iti pautang business mo, Mari Pauline? Adda mat sigurong tubo ti kwarta nga impabulod ko ken ka. Dayta nga rod kat ti parikot Marinilya. Awan pa iti imutang iti kwarta nga inpabulod mo kanya. Ay, sayang mo. Sayang at talaga, ngam awanan ti maaramidak Mari. Urayan taan o adamanan ti umay umutang. Kaano ngay nga tang adda maawat ko iti bingay ko, Maray? Diyak pa'y sigurado Mari ngam itiks kan tumulaan mo kaano. Okay nga rod, Maray. Urayag ti text mo, Motor mo ka day, tinakaparada iti paraangan tayaw, pulay na nakaw. Ay wala nang, kabarbaro day di ang motor. Isu adiyo pa'y sagsagidan. Ay, nawaw. Amangan nga minumagasgasan nanang. Sa dino nga iti nangalaam iti inggatang mau, pulay na nakaw. Saanan anapatag no sa dino nanang. Tinapatag kat adan ti pagserbisyo no mapang tayo di klinik. Amangan mo't no nangina ti kasta. Nangina ngam saan aparikot day tat adamat ti kwartak nanang. Ala, sikat ti makamua, ngam kita umla nga nakaw. Di mo na inayunan iti kalukwan ti negosyam. Nalawag ka day. No pautang laang. Uwang ka di nanang, danag yun ayan. At damit nakaparada ang motor iti paraangan da pulin. Nelya, bakit? Motor na siguro alakay. Ay, nawaw. Sa dino ay tinangalaan na iti pinaggatang nanubilang. Anya ko matibibiyang mo ay. Biyag ni Mari Pauline day ta. Iso adi mo bibiyangan. Apay, asawam aya. Ay, nawaw. Concern lang kasano nga iti kwarta gayam nga impabulod mo kan kuha na. No nga isuti inggatang na. Negative thinker kanto mga men. Posible nga men ang mapasamak ti kasta, bakit? Basta siya, adda pa nagtalag ko iti kumaray. Anya? Ay, an-anwam to'y dakkel amalita, pulay na nakaw. Di mo pa kibibiyangan day ta nanang. Ha? Ag out of town kami, kadagiti ko kumare, kat day ta amalita ti usarek. Sa dino nga iti nangalaam iti kwarta pag out of town mo, pulay na nakaw. Anyat pa nagkunayo kanyak, ayan nanang. Awan ti makukwartak. Diskarte lang ti kasapulan nanang. Diskarte lang. Diskarte ka day ti panangloko iti padam atao. Adda may dito'y balay itay. Umay nakakumasingiran iti impautang naken ka, ngam naira na nga awan ka. Una yun dagit at tao, di da mo makaururay. Ay naanak ko, saan anasaya at agastusom ti saan mo matakwarta. No anya ti ikarem kadagiti nang ipabulod iti kwarta ken ka, ay katong palem ko maaanak ka. Ay na wow, asino nga minti nang ibaga kada kayo, ay saan ko atong palin dagitiin karik nanang. No kasta, saan gayam apod now, akwartam ti gastusam? Di kay madanagan, ta saan ko ida nga itarayan, bayadak tulat ta kati. Nakitak mo ti pulin iti paradan iti agsapa, bakit? At dadakil amaleta na. Ni, sa dino kano ti papanan na? Diyak amo ay, kitaan. Ang mga no itarayan na, nagiti utang na kada kayo. Ay, saan ang mabalinti kastala kay? Awan pa'y laang tinaramanak iti interes ako na naapagbingayan me. Sa ita, kastakit din, tiaramidan na. Daitan ti bagbagakan ka. Inan-anusan tayo tinagsidsida iti daeng kas kada sardinas. Tapno lang adamay pabulod mo iti kumarem. Sa ita, kastoy tiaramidan na. Naskan ang mapanak iti ayan damari puleng lakay. Naskan ang makasaritak ana imbag. Ika na, bareng nagawi din.
Agkape-kapay nilya balasan ka. Agyaman na na Luisa. Ada ka din ni Mari Pulain. Ay na, pasensya kan. Ngumawan pa'y ni Pulin dito'y balay. Nag-out of town da kadagiti ko kumari na. Ah? Out of town? Wan, ket inton sumaruno alawas nga gawid da. Kasta ka din, Nana? Wan, adda ka din napatag nga ibagam ko, na. Adda ko man napatag apagsaritaan mi, Nana. Adda nga minti kwartak nga innala na kanya. Ket ti ko, Nana, pagpunan na iti pautang business na. Inkarina nga ibingayan nakto iti interes na. Anya, ay una yun da di apulain. Apay ka din, Nana. Ay talaga amang ibabain da di nga anak ko. Ado kayo matgayam aluklukon na. Adda manen imay dito'y balay, idi na minsan nga aldaw. Kasta kanumot laeng ti inkarin ni pulain kenkwana. Anya nga eh. Nakontak mo ni Pauline, bakit? Ay, saan pa'y nga rudla kay? Ay, nawawa. Ag may sabula na yun. Ngam di mo lagawit iti balaydan. Saanin anasaya ati kastoy ang mapaspasamak lakay. Kahit anya nga roti aramidam ita. Kasaritak dagiti daddo maanak kautangan na. Nasken ang makita mi day a babae. Nasken nga agsongbat day a pulain. Saan anasaya ati kastoy ngay naramid na. Pinangnamnaman na kami lang. Apay nga minta nagtalag kay adagos kan ko anak. Wala, tamam mo mi ka nga rod. Di mi mat impagarop nga itarayan na kami. Saan nyo di pa'y anak kontak ni Antim Apulen, Jomar? Ay, saan pa imat ang tinilya? Uray ni Lula, madanaganan kun ko na. Ay, sakpay itan di agparikot. Gapo iti kalukwan ni naramid na. Naimbag ko maano piso laang ti binulod na kanya. Saan mo ta 15,000? Ikararag tay langin na malawalawagan ti panunot ni Antipulin Taagawid ko man. No saan pa'y nga gawin? Talagang nga i-post ko ti rupa na iti Facebook. Iskam ti kastoy nga inaramid na kada kami. Mawatan ka ang tinilya. Gat pasensya kayon itinaaramid ni Antipulin. Ay, nawawa. Kita to inpost ti may sa akabaranggayan tayo. Bakit? Aywan, rupa mat ni Mari Pulinday talakay. Adun ti mang sapsapol kan ko na. Ado pa yun ti mapan ijabalay na. Aywan gayam, nakitam ka din no adapay laang ti motor aginatang na ijabalay da. Awanan Intaray na, pati motor. Kasanungay daytan? Ay nawaw, talagang samat nga intarayan na kami. Urayan tayo langin at mangimbaga sa dino ti ayan na. Nasken ang maikan iti leksyon day dya tao. Ay, sana na saya ter aramidin na. Lula Luisa! Lula Luisa! Oh, apay ka di aya, Jomar ako. Nay, agkalkalingutan ka pa yan. Nakita ni Antipulin ngayon lugan tayo ti pulis car. Nagturong tayo di barangay hall. Anya, Un Lula, ado nga minan ti mga sapsapol kan kuha na, ta-impose da pa yan iti Facebook, ti rupa na. ay una yan ni Pulen. Agpulis ka yan tayo tayo di barangay hall. Si kalaan nga di mapanapaw. Ang mga numatalimuda waktu ijay. Good news, bakit? Adda pulis anang itulog kini Pulin iji barangay hall. Ay nawaw, no kasta, adamat laangan tinang isuro iti paglemlemangan ti loko. Una, tadda reward ti makaisuro iti ayan na. Big time nga min, dagiti daddo maalinukluko na. Sige nga rod lakay, si kapay laang ti makaamo dito'y balay. Mapanak man iji barangay hall, tadengget no anya ti pagsasaritaan da. Singirek tumatan ti kumarek, iti bayad ti utang na. Agraman ti interes nga inkari na kanya. Pasensya ka no sa anak-anak pakpakita iti manuabulan, Marinilya. Nagtalagak kan ka, Mare. Ngam parikot ti inted mo. Ti kunam kanya, ited ko kan ka ti kwartak. Kat si kan ti makaam mo amang ipautang.
No adda interes na kat ibingayan nakto. Ngam anya ngay tinaramid mo. Pasensya kan, Marinilla. Awang mati intensyon ko nga itarayan dagiti nakautanga. Mabainak laang ngamin nga agpakita kada kayo, Mari. Nalugi ngamin ti pautang business ko. Nalugi? Kat no pinagpasalon mo ti kwartami. Saan laang adayta? Gimatang kapay iti motor mo. Inululbudan da kami, Maripulin. Pang-aasiyo, Mari. Di na ko maidimanda. Pudnot ibagpagak. Pasensya kan, Maripulin. Ngam agdemanda. Agkumarita. Ngam saan abasta-basta ti sakit ti ulo nga impaay mo kanyak. Masyan kayo kumamat akanyak. Diyak kaya ti maibalod, Mari. Ay, nakaw! Di mo lukuhan ti padam a tao. Ta iti udi na, si kantumot laang ti mangsagrap iti bunga ti dakas nga aramid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nakaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite.